ole ma sign thir tu song te chi bai ole US election chung chang ka ngai thlangun tamal mal hle maya tuntuma chuan city lorin omazia ka ngai thla ve thung don ni uluk takin ngai thala US election borok vitvel dan ishiat bel nge yang Joe Biden a chak hmel ta hle mai US presidential election sani somni vote here mek zela Democrats Joe Biden kumsum sari pasari chuan Republican President Donald Trump kumsum sari pali chu ane don ta ni in media sang ten anta langta Joe Biden chuan electoral vote zanga somthum pariata zanhi somsari muanga ya zanhi somruk pali motoin Donald Trump chuan zanhi som pali chau amone Biden hian vote here mek na state pali zinga pakata chakna nei chuan electoral vote zanhi somsari huchovin tinge tora angayani Joe Biden hi battleground swing state zinga Michigan le Wisconsin a Trump aya chakzoka puan ani towa heng state pahnia hian kumlikal ta khan Democrats chu vote le minan chaklawani Great Lakes anti mai Wisconsin Michigan Nevada ate hian Biden chu boro that chowangin electoral vote po amu that phani The Associated Press News chuan Joe Biden hian US President in thana vote la mutam bera soin vote maktadwai somsari zetamu ati kumsani somparuk election a khan vote maktadwai sa somthum pakot chuang atla a komin sani somni hian vote maktadwai sa somnga tanga sa somroken kar ta torin chutani Biden a chuan a vice president turle running mate Senator Kamala Harris nen press conference nein American president angin ro rel na ka kalpuyanga khoi state po asen le pol ti ka thlir rang lawang United States of America president ti topani yang ati state sen le pol ti hi Democratic Party chu a pol blue ang le Grand Old Party Republican Party chu asen red anga soi thinania President Trump chu nasataka America me puite din mun then thang tu a puni Pennsylvania Michigan le Wisconsin state a vote here dana diklel omin postal ballot khoi chingpen fraud voting ominan soi wangin Trump campaign team chuan vote here that Putin court an kal donani heng state a hian amain Trump chuan ma hruai hlekleka ma se postal ballot chirtel nuwa achak zo talawani Wisconsin state a vote maktadoi 3.3 tla a Biden chu chaka punania heng Great Lakes state te hian vote an chirna sa thrinani kumsan hi somparuka Trump chuan vote sing sari sang sari in mingo ho working class anti te tangin Hillary Clinton alo he to ni Pennsylvania state a hian Trump chu atira ma hroi tu ni ma se postal ballot noi chuang sem chuani wangin chung ho chiar chho zela Biden ron sang chowa ma se Trump le Biden chu tunge chakjok tia puang turin alama dewani anti Biden chu chakjok tura ngai ania Nevada state a po chakjok tura ngai ni in Nevada state chuan electoral vote pali aneya Biden a chuan tlinna tura electoral vote zanga somthum pariata zani somsari chu mutura chut sakani Arizona state a za somriat vote chiar towa Biden chuan point nga ma hruain vote maktadoi 2.6 zinga vote noi khat sing thum a mutoni Arizona state hi kumsang khazakwa somruk pali atanga Republican chakna bill thin a bill to senator term nga chel tu very gold weighted chuan US president na chuni kumsang hi pariata bill to pakhat Republican senator John McCain chuan US president na chuwa Obama term ni na heloni Senator John McCain chu kumsang khazakwa somriat pathuma tanga sanghi sompariat thlengin cancer na ne na thi thlengin senator ani Arizona state a hian Latino ampung chho hlea California state ang main chungmi de chuan thiangzau party anti mai Democratic Party anzom tang pui thin Maricopa County le Phoenix khopuya tangin Biden vote an tam hlea he biala hian kumsani somparuk khan Trump chu alo chaktoni kumin election a Democrats Mark Kelly chuan Senate seat alo la to Democrat senator pahnianom ta Arizona state hian electoral vote som pakhata nei ni Arizona Colorado New Mexico Nevada te hi Sunbelt ti ni in
Democrat ho ten ron chak chho ta zel ani Bill Stepin Trump campaign manager chuan heng Great Lakes state a vote chia le thlak dan dik tok lo irregulatory satama court lama khinna lawsuit kan siamang ati Donald Trump chu Texas Ohio Florida a chaklain Joe Biden chu Republican vote tamna New Hampshire Minnesota Arizona state a chak thungani Republican zinga Donald Trump du lo tu omin The Lincoln Project tia Paul dinin Donald Trump ti tlak du tu an oma tun tuma Republican Party chal lang zinga Trump vote du lo anom nualani AP News chuan Democrats zinga election night a Donald Trump chu a hne mai lo ti hriat awangin an bar khai disappointing hle ati Republican te hian lowa Texas le many state Senate seat an la theya Senate la thunun zel thein chuti rualin House ero Democrats lamin an la thunun phasham tura ngayani US election result kim chang hi election day atan dan rules nei ma se December ni sompali a chau fia fai chiang takena hriat thei chawang hemini hian electoral college voter ten president an thang don ani Detroit khopuya chuan pro Trump ho ten stop the vote tin an pungkhoma le lama Democrats le pro Biden te chuan count every vote tin thuziak te kengin an pungkhom ve bok postal ballot zong te po chiar vek an phut ani Republican ho te chuan postal ballot chem chhuar teuh te an don zela November som pahnih thlengan chiar chuan vote tlak dan ati danglam dor thei ringin an du lova vote chiar ti top tora u an ti ta ni US chu Ramzalen ti taka postal mailing ballot thlakna turan siama election day chin chiana sil a omani phot chuan chiar tel turani Pennsylvania state a po election day changa ni thum chung thlengin vote chiar thei tura ti ani President Donald Trump chuan Pennsylvania Wisconsin le Michigan state a vote chiar dan chi budeu noi omwangin Supreme Court lama zual kovin in khin na thu lawsuit an thelu don ti soin afapa Eric Trump le amimal ukil thin New York Mayor Louis Rudy Giuliani te court an kal ti soini Rudy Giuliani chuan thilrin hlel omtak highly suspect thila oma posting mailing ballots hetinga tlai khonu thlenga lo don hi adik theilo crook Democrats machine ani heting de chuan postal ballot te chu CK senami emo Canada rama mi emo mithi to te tangin emo Democratic National Convention ho te tangin emo po ani theya Biden chuan alet somnga emo sanga thleng point vote a munon teuh theyang chu mia emo nisa thlak emo melody su ti in state chen khata postal ballot chial lai en pui tu tora post watcher te phisom thum dona hla a omtir chu asoi selani Ronna McDaniel chairwoman of Republican National Convention chuan Grand Old Party donor ho te chu sumtam zok lo tho zel tura ngen le somin imbe na chu ala zo ri love sumtam zok court kalnan le chona ma chon nan ma mo ani ati Jocelyn Benson Michigan State Secretary of State chuan count every vote tianor tu te hna milo hre thiam ula vote ta zong chu chiara niang election day kan don ten nia Detroit Grand Rapids Flint le Kalamazoo tanga kan don ten nia kan khole tuite vote chu kan chiar vek don ani ati Nevada State a electoral vote paruk omin November ni kwatangin election day a postal ballot pek chua lo kir te chiar tan aniang Nevada State a Biden chuan ma shoi mekin postal ballot hi noi khat sing sari zet thon chua ni in postal mailing ballot chu Joe Biden an a hui de vek tura ngayani Democrats hoten COVID-19 hrileng wangin postal ballots hi an warani North Carolina state a hian November ni som pahnih thlengin vote chiar aninga Trump chuan ni lai ni khan vote sing sari sang sari in malo hruai tawni North Carolina state hian postal ballots noi khat sing khat sang ruk a pe chuak tawni Pennsylvania state a November ni sari thlengin vote an chiaranga ani state hian electoral vote somni an neya chak chuan electoral vote nei aman hla chho hle ang Wisconsin chuan electoral vote som anei bokani base le tumanga US presidential election result chu election night le atuk lam thlenga chiang taka hriat ani lo wangin anti Trump then khat chuan kongzo le pun khom an lo hoi hot ve mek boka New York City ate chuan mi zali vel kongzo tu te chu police tenen inti buain hanin Norton deuh ten neya New York City ya Trump Tower te po police ten an veng to ni
Washington DC, New York City, Detroit, Seattle, Portland, Oregon a pungkhomin pro-Trump ho te poin vote cheer ti top toro u stop the count tin pungkhom ani result mu mal taka hriat alani lo wangin khovel ram hroi tu te poin Joe Biden emo Donald Trump emo lompuina na soi lo vekani President Trump chuan America First policy akalpui wangin a thian thatin hena posum dona thila chia tarif lak tumin alo vo khur to thin ani Socialist ram Venezuela President Maduro chuan sarkar thara borok tharan be seiti asoini Iran President Hassan Rouhani ero chuan Trump emo Biden emo tuzok polo tlingsila Iran US in legend na thar tura chuan Iran chu namle ram anga za ngai ti in Biden nena borok thanen be sei Trump chuan Iran nuclear deal chu ai nu do san daya Iran shrek le hremna sa zoka kalpuya tumani Iranian spiritual leader Ayatollah Ali Khamenei chuan US election omdan chu nu izatin a president ber Trump chuan election fraud vote ti chingpen thutele election system diklo te soya US election lo thir chuan America democracy ti chu anu izat thak hle ani atini tun tuma US election a hian vote chhiar china Senate chu Republican somli pariat Democratic somli pasari House a chuan Republican za somkwa Democrats zani pali Governor a chuan Republican somni pasari Democrats somni pathum tin Biden an zani somruk pali Donald Trump an zani som pali aniria result hi la danglam le theni ti hriat turani Joe Biden chuan Michigan le Wisconsin a chakna lak nuwa 46 US president turani nge yang tia in ring to hle ani ama thlop tu te chu lo ngoi ria do thei taka vote chiar vek hun hak turin a fuini Nevada state a hethu bot se lai hian za pakhat point pakhat vela ma hruain postal ballots noili velo kir tu te chu a hui deuh veka rin ani Donald Trump hian Georgia North Carolina le Michigan state hi la thei sela chuan electoral college vote zanga somthum pariata zani somsari pathum lain Biden zani somthum pariata ni theyang mase Michigan state le Wisconsin state chu Biden a chakna lo ni taka chuan Biden zani somruk pali Donald Trump zani som pali alo ni ta ni Trump campaign team te hian Pennsylvania state chu US Constitution Article 1 Section 4 angin an khinga Secretary of State thunena nilovin election rules angin thilti niro se tin Penn Bondi Florida State a Attorney General hlui postal ballot chhiarlaya fit somthuma hlada ya election watcher omchu adiklova chu wangin a hlat zong hi bituk turani election day a absentee ballots noi khat sing ni chungchang video ti chuat thoi ani yang atini Twitter lam chuan US election a hian Donald Trump a tweet voice somruk panga z Biden khoi thei thil anti dangnam sak niin Breitbart News chuan tar langani Axios News chuan Democrats ho te chuan Senate thunun ngei tumin Republican senator ho te chu bitum target big nein battleground state a an hnian ti tlak ngei theinan hetiang hian US dollar makta duai zani somkwa pathum sum an lo seng ani ati South Carolina state a Republican senator le Senate Judiciary chairman beinan Democrats Jamie Harrison tan US dollar makta duai za pakhat point pakwa an senga Kentucky state a Senate Majority Leader Miss McConnell beinan Democrats Amy McGrath puin US dollar makta duai somkwa an senga Texas state a Senator John Cornyn beinan Democrats Mary Hagar puin US dollar makta duai somni pali an senga Many state a Senator Susan Collins beinan Democrats Sarah Gideon chu puin US dollar makta duai somruk panga point panga an senga Colorado le Arizona state te chu Democrats hoten Republican kutatangin an chu sak thei ta hramani Colorado a Democrats governor hlui John Hickens lupar chuan Republican Cory Gardner a hnia Arizona state a Republican Marty McSally chu Democrats Mark Kelly an hne bokani House pot hunun zel tu ma tanan kho hle lain House pot hunun zel tu ma tanan kho hle lain Speaker Nancy Pelosi Liberal policy nauti tlak pro-abortion do dal turin pro-life lamero Republican hoten anvor traviava House Republican pro-life member nilai som pakhat chuan
an seat an veng him theya pro life dang mithar som pathum than tlin an nia tuna seat pariat chiar mek la nia hetinga pro life house member a than thar hi speaker Nancy Pelosi pro abortion agenda tan thil huat thla ta kan nge yang tuna he thu bot sei la ya Donald Trump le Joe Biden a vote mu dan din mun chu Biden electoral college vote zani somruk pali za somnga point pathum pariat percent ania Donald Trump zani som pali za somli pasari point pakwa percent ani bokani thilmak danglam tak athenga ni lo chuan President Donald Trump chuan White House chuasan turin a puanthuah a tel fela tul don ta ni na lang like a bird on a tree. I'm just sitting here